nongeye kuguha ikaze kuri Gimana Talk Sport, amakuru yacu y'ibinyamakuru reka tuhere muri sport mu gihugu cya Espagne. Ikinyamakuru Sport cyatubwira ati ikiganza mbere ya Clasico, akaba rero bavuga rero intoki eshanu kabisa zingana n'ibitego bitanu. Rero ikipe ya Barcelona yapakiye Frank Varos, Messi, Ansu Fati, Coutinho, Pedri ndetse na Dembele, akaba rero batsinze ibyo bitego bitanu rero muri zone iri comfortable kabisa batangira irushanwa ry'uyu mwaka rero aryo ku mugabane w'Iburayi. Ikinyamakuru kandi kikaba cyanagarutse mu mapaje y'imbere hano rwose na uyu musore yitwa Pedri yatsinze igitego kwa n'ikipe ya Barcelona, akaba rero nimugoroba yatashye we aho kugira ngo atahe mu modoka ye n'ibiki byose yitegeye taxi wana ngo byose biremewe nta problem. Abapeti rwose bari hatari cyane, afite imyaka 17 n'umupeti muto rero yafashe taxi aritahira mu gihe abandi basitari baba batashye mu mamodoka yabo. Mundo Deportivo ikavuga ati ikiganza kiduha icyizere rero bamakubise rero intoki eshanu kabisa, akaba rero urushyirwa hatari rwariwe n'ikipe ya Frank Varos rengo rubaha icyizere yuko bagomba kwitwara neza cyane kuri Clasico. Ikinyamakuru AC cyo kikavuga ati kuri pressio ikomeye cyane Real Madrid rero irafungura idafite Ramos uyu munsi Champions League ya iyi saison, ikarero ikina n'ikipe ya Shakhtar Donetsk saa 12:55 match muri unakurikiye kuri Radio 1. Hanyuma ikinyamakuru kiravuga ko rero bikomeye cyane kabisa kubera ko hari imvune nyinshi kandi hari n'abakinnyi bagifite ibibazo bya coronavirus COVID-19. Ikinyamakuru Marca kiravuga ati rero abantu bafite inyota kabisa, abashampiyo bafite inyota ahangaha rero ni ikipe ya Bayern Munich ikina n'ikipe ya Atletico de Madrid. Joao Felix Renga agomba kugira ijoro ryiza cyane rwose kuri scene mpuzamahanga, iri joro ngo arasabwa kubikora mu gihe umusore Serge Gnabry yanduye coronavirus COVID-19 kwa n'ikipe ya Bayern Munich, mu gihe Madrid iri gukina n'ikipe ya Shakhtar Donetsk idafite Sergio Ramos. Rero reka turebe uburyo izi kipe ziri kuza kwitwara. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport rero ikagarutse tubwira ati Alvaro Morata 2, Morata rero ni ibitego 2 yatsinze ikipe ya Dinamo Kiev ubwo Juve yitwaraga neza cyane i Kiev hari muri Ukraine, mu gihe kandi ku rundi ruhande ikipe ya Lazio Roma yakubisemo 3 rero akaba ari ibitego 3 batsinze ikipe ya Dortmund, harimo igitego cya Ciro Immobile, ikindi cy'umuzamu wa Dortmund yitsinze yitwa Hitz, hanyuma n'ikindi gitego kandi ikipe ya Lazio cyatsinzwe n'uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire Jean Daniel Akupro, aka rero Brotarande we ni watsinze igitego kimwe rukumbi cy'ikipe ya Dortmund kibakura mu isoni. Rero ikinyamakuru La Gazzetta dello Sport kandi kinagaruka kuri izi match z'uyu munsi rero Inter domirwa mu gukina n'ikipe ya Borussia Mönchengladbach, akaba rero ikinyamakuru kivuga ati gerageza nanone Conte kabisa witwara neza cyane ku mugabane w'Uburayi, akaba rero finaliste wa Europa League umwaka ushize rero akaba agiye kugerageza muri Champions League, mu gihe kandi ikinyamakuru kinagaruka ku ikipe ya Atalanta rero iri bugaruke mu kibuga nayo iraba iri muri Midland kabisa, igomba gukina n'ikipe ya Midland hano rero muri Denmark, akaba rero ikipe ya Gasperini ikinyamakuru kitubwira yuko iri bugendere cyane ku musore witwa Papu ndetse na Zapata, akaba rero ari boze kuba bayoboye ubusatizi bw'ikipe ya Atalanta kuri uyu mugoroba. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, ikinyamakuru L'Equipe cyagarutse rero ku ikipe ya Paris Saint-Germain yatsinzwe na Man United ibitego 2-1. Paris Saint-Germain Martial yitsinze, hanyuma Man United itsinda ibitego 2 rero bya Bruno Fernandes ndetse na Marcus Rashford, akaba rero ikinyamakuru kivuga ati nta mezi abiri yarashize mu by'ukuri bageze ku mukino wa nyuma ariko batangiye nabi cyane bakonje, akaba rero bahanwe bikomeye cyane na Marcus Rashford mu minota ya nyuma. Ikinyamakuru L'Equipe cyatanze n'amanota ahangaha ku 10 uko abantu bitwaye mu kibuga, akaba umutoza Thomas Tuchel yabonye amanota 4 kandi Navas umukinnyi witwaye neza cyane kwa ikipe ya Paris n'amanota 7, Kuruza wa 6, Kipemba 5, abandi bose babonye 4, mu gihe kandi ikinyamakuru cyanahereje ikipe ya Manchester United amanota rero kivuga yuko kabisa umutoza Ole Gunnar Solskjaer yabonye amanota 7, De Gea, Lindelof kabisa bose babonye 7, aka rero aribo bantu bitwaye neza cyane kwa ikipe ya Man United, mu gihe kandi ikinyamakuru L'Equipe kinagaruka kitubwira ko umusifuzi Matteo Lahoz cyamuhaye amanota 4 kubera ko yatanze penalty iriyo ya Martial, ariko ku minota 34 Twazembe yasunitse muri surface de réparation akorera ikosa Kylian Mbappe, akaba rero ikinyamakuru kivuga kiti nimba wabaye fair ko kitigeze utanga ira penalty ku mpande zombi, dore ko nawe uramukorera ikosa risa neza cyane nk'irya Martial. Ikinyamakuru The Sun cyo cyagarutse ku nsinzi ya Manchester United ibitego 2-1. Ikinyamakuru kivuga kiti Marca de Prince stade bayaye izina rya Marcus Rashford. Ikinyamakuru kivuga ati rero Rashford akunda amajoro i Paris. Ikinyamakuru Daily kivuga ati umushwanyaguzi wa Paris ati yakubitiye mu mavi kabisa aba France. Ikinyamakuru The Times cyo kiravuga kiti Rashford ni umuprince w'i Paris nanone. Hanyuma ikinyamakuru L'Equipe kandi kikaba cyagarutse ku ikipe ya Rennes nanone tukigarukamo koze umubatizo wayo wa mbere ni yo match ya mbere mu Champions League bari bakinye kwa ikipe ya Rennes rero kimwe banganya n'ikipe ya Krasnodar. Demel ikagatse ku ikipe ya Chelsea yanganyije na Sevilla ubusa ku busa. Ikinyamakuru kivuga kiti rero Chelsea ntiyabashije gufungura defense ya Sevilla yari yafunze cyane, ari nako ariko nabo ngo defense yabo yihagazeho kabisa kugira ku isegonda rya nyuma nibura Trist, akaba rero yakishima cyane mutoza Frank Lampard yuko defense none itabashije gukubitwa ibitego. Estadio de
Deportivo rero ikinyamakuru cyo mu mujyi wa Sevilla nacyo kivuga kiti twongereye renforcement kabisa ya stati yacu ku mugabane w'Uburayi, abantu bakomeza kugenda badutinya cyane. Akarebanganyirije Irandani ubusa akabusaba abasore ba Lopetegui. Twekeje mu gihugu cy'Ububirigi ikinyamakuru Daniel R kikaba rero kivuga yuko Club Brugge ngo yakubise cyane kabisa itababariye Zenit St Petersburg ibitego 2-1. Ni match rero yari iryoshye cyane, yari yabaye kare cyane kuri uyu wa kabiri nimugoroba. Tugarutse kandi ku yandi marandevu y'uyu munsi ikinyamakuru La Province cyo mu Faransa cyatubwira yuko ikipe ya Marseille igomba kubimanuka yerekeza kwa Olympiacos uyu munsi. Ikinyamakuru kitubwira ati bagarutse kabisa berekeza rero mu kazoza imyaka 7 yari ishize Marseille itagaruka ku marushanwa ku mugabane w'Uburayi, rero ikaba yongeye kuba igaruka kabisa, bavuga ati twagarutse noneho mu kazoza keza cyane kameze neza. Ikinyamakuru Abora cyo mu gihugu cya Portugal cyo cyatubwira ati twatangiye aventure nshyashya kabisa, Champions League season 2020-2021 rero Porto ikabiri busura ikipe ya Manchester City. Ikinyamakuru kivuga kiti dutangiye indi aventure. Daily Express mu gihugu cy'Ubwongereza nayo ikaba yagarutse rero ku bijyanye na European Premier League. Ni project rero ya Man United na Liverpool n'andi makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi bakaba bari kuganira na FIFA kureba ko bashyiraho irindi rushanwa ritari Champions League rikitwa European Premier League. Akaba rero iri rushanwa ngo bashaka gushyiraho rikaba rigiye guterwa inkunga na banki y'isi biliyoni 4 na miliyoni 600 akarizo bashaka gushyiramo z'amapaundi, hanyuma ikazatangira mu mwaka wa 2024 kwishyurwa, ariko iri rushanwa ryo mu mwaka wa 2022 rikaba ryatangira. Akaba rero Man United na Liverpool n'andi makipe menshi cyane rero arashaka kujya muri iri rushanwa. Amakipe ya Big 6 ibyo biravuga ko harimo amakipe hafi ageze kuri 5 yamaze kwemera kujyamo. Akaba rero iri rushanwa rengo rizaba ku bufatanye na FIFA, bisa nkaho UEFA Champions League bazayivamo rikazajya rikinwa no mu mibyizi, hanyuma rya Champions League bishobora kuba bigiye guta agaciro kabisa. Rero ibi bikipe birashaka kwishyiramo bigakura amafaranga menshi cyane kuko amateleviziyo ashobora kuzarijyamo, ashobora kuzaba ari irushanwa rikomeye cyane. Na fere gukurikirana cyane, ariko abantu bose bavuga ati ni shock ikomeye cyane. De Mila ikabagarutse rero kuri Jojo Jadom ejo gana n'abanyamakuru kuri match Liverpool ifite uyu munsi n'ikipe ya Ajax Amsterdam. Akaba rero Gini yaravuze ati yararengereye cyane Jordan Pickford gutera iratakre. Virgil van Dijk yaravuze ati rwose iratakre harimo n'ubucucu bwinshi cyane. Rero abasore ba Liverpool bana baba bayijwe no iratakre avuga we yani football bana ugomba kuringa down ni mukomeza gusaza abaturage. Use ko Trent Alexander yavunnye Sané ntago byarangiye ari amahoro. Ubuse ko Ashley Young yagize gutera take rikuraho ukuguru ku Aguero, murabyibuka match champion of the Champions League icyo gihe mu byiza na Liverpool ko nta muntu ugeze utera induru ngo ajye kubwira umukinnyi azamwica n'ibindi. Football ni je ya contact byabayeho nyine, bose ora atakere we yari gusohoka kabigenza gute, yarasohotse atera take ratwara ukuguru k'umuntu yego umukinnyi aravunika naba, ariko ntago byakagombye kuba bagisasa abantu gutya. Je ibi nibyo nanga po ibingibi bajye babireka abantu, bose abakinnyi bose baravunika. Bose Andrew Stausen ntiyavunnye Mendy, bose ntibyamukostinze hafi saison nk'eshatu zose ataragaruka mu kibuga. Football ni je ya contact bana, abantu bagomba kuringa down, ntago umukinnyi yavunitse utera hejuru gutya bakareka no kuvuyanga abaturage. Ariko ngiye niko mbyumva, sinzi ko munamwe mubyumva muri comment. Rezami ibihe byiza cyane.